Insekti su najrasprostranjeniji i najbrojniji predstavnici celog životinjskog carstva. Želeli smo da se malo bolje upoznamo sa ovom vrstom i u tome su nam pomogli učenici osnovne škole Miloš Crnjanski iz Novog Sada i Nataša Pil iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Ćao drugari! Mi smo školski zeleni novinari. Evo nas u još jednoj emisiji Pitam se. Ovog puta ćemo nešto više saznati o insektima. A u tome će nam pomoći naši dragi drugari iz osnovne škole Miloš Crnjanski iz Novog Sada. Naravno, to je i Nataša Pil, stručnjak iz Zavoda za zaštitu prirode. A kako ćemo naći insekte? Ma prvo da nađemo naše drugare i Natašu. Onda hajdemo u potragu. Zdravo, drugari! O, zdravo, drugari! Dobrodošli! Pa vi ste pravi istraživači. Dobrodošli, drugari, u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Mi imamo jedan veliki zadatak ovde, u ovom našem zavodu, a to je da štitimo prirodu, sve biljke i životinje koje žive kod nas, pa tako i insekte. Ja sam čula da vi imate neka pitanja za mene, kao da ste pravi mali entomolozi. Entomolozi, to su oni istraživači što vole da se bave insektima. Da čujem pitanja. Da li su insekti životinje? Insekti jesu životinje. A kako to znamo? Razlika između biljaka i životinja je ta što se biljke ne kreću, nemaju noge, ne mogu da hodaju, da lete, ne mogu da se pomere. A sve životinje to mogu, uglavnom. Sad, insekata, verovala ili ne, ima oko polovinu živog sveta na ovoj našoj planeti Zemlji. Da li možete zamisliti koliki je to veliki broj? A od životinjskih vrsta koje postoje kod nas na našoj planeti, 90% čak čine insekti. Šta to znači? To znači da su insekti nama jako važni, odnosno pre svega onim tamo biljkama i životinjama koji se njima hrane, jer su im hrana. To je jako važno. Sad, sam insekt se od, recimo, naš čovek razlikuje po mnogo čemu, ali između ostalog po tome što oni nemaju kosti kao mi unutra. Znači, taj unutrašnji skelet, kako se to zove, nego oni imaju spoljašnji. Oni imaju kao oklop na sebi koji ih štiti u stvari od kiše, od sunca, od grabljivaca. Neki imaju deblji oklop, neki imaju tanji oklop, zavisi gde žive i kako žive. Glavna tri dela tela kod insekata su glava, grudi i trbuh. Na glavi znamo da imaju 2 para velikih složenih očiju i 3 neka sitna, mala, može da bude i koje više manje, prostih očiju koji razliku samo svetlo i tamo. A ove složene oči, videli ste možda neka pčela, onako kao saće ili leptir kad leti, pa kao saće vidi. To su njihove glavno čulo vida. Imaju antene, jel tako, na glavi, dve antene, jedan par antena, koje mogu biti različite. Pa ćete vidjeti, možda ste i vidjeli do sad, recimo kod leptira oni imaju končaste, onako tanke. One njima služe za miris. A noćni leptiri imaju peraste ovako, kao pera. Zašto? Zato što noću nema sunca, oni moraju da osete gde se kreću. I što više ima tih peraca, oni bolje osjećaju kud se kreću. Onda, znači imaju usni aparat koji može biti različit. Pa recimo znamo da skakavac će, na primjer, grickati travicu. On ima aparat za grickanje usni. A imate komarca koji ima za bodanje i sisanje. On će vam stati pa će vas ubosti, jel tako? I sisati krv, na primjer. Što se tiče grudi, to je 2 najvažnije karakteristike kod insekata, jesu da imaju 3 para nogu. To znači 6 nogu.
I njihov latinski naziv je heksapoda, poda su noge, heksa je 6. Znači šestonogići, recimo tako da kažemo. I imaju 2 para krila pomoću kojih lete. Neki lete, neki ne lete, ali uglavnom u osnovi insekti imaju 2 para krila na leđima. Da li svi insekti žive na kopnu? Nama se čini da većina tu ili mili po kopnu ili možda leti okolo i tako. Možda neki ste viđali da žive u zemlji, neke larvice ili recimo rovac koji je video rovca i tako. Ali ima insekata, bogami, koji žive u vodi. Jednim delom svog životnog ciklusa, odnosno ili larva ili čak i odrasli žive u vodi. Oni se svi zovu vodenim insektima. Nema veze da li jedan deo provode na kopnu ili lete u vazduhu, to se isto smatra da su na kopnu jer moraju sleteti, ali ipak žive i u vodi. Da li su paukovi insekti? Ljudi često misle da su paukovi, pa čak i krpelji, recimo, insekti, zato što malo podsjećaju na njih, je li tako? Međutim, ono što razlikuje i te krpelje i te paukove za koje si me pitao od insekata jeste broj nogica. Paukovi imaju 8 nogu, a čuli smo da su insekti, znači svi mogući koji spadaju u insekte, u stvari šestonogići. Tako da, u stvari, odgovor na pitanje je paukovi nisu insekti. Kako se insekti razmnožavaju? Sigurno ste viđali, recimo, bubašvabe. Jel' tako? Toga je bilo, ili bubaruse po kući. Pa imate onih ovako malih, a imate i onih onako kad su odrasli. Pa vi mislite šta je ovo sad, ovaj mali nije dobro jeo, a ovaj veliki je dobro jeo, jel? A imate one, recimo, leptire, to znate sigurno, gde imaju jaja koje oni prilepe sa donje strane liste, pa imaju gusenicu, pa imate onu lutku tvrdu, onako isto sa donje strane liste ili grančice i na kraju odraslog leptira. Znači, jedno i drugo su razvojni stadijumi, odnosno različiti načini kako se insekti razmnožavaju, odnosno razvića. Kod bubašvaba i tih, kako da kažem, starih grupa insekata, onako evolutivno starih grupa insekata, postoji nepotpuni preobražaj. To znači da iz jaja se izlegnu mali koji potpuno liče na odrasle kad ih ovako gledate. Samo su mali. Neki unutrašnji organi još nisu skroz razvijeni, krila i tako, ali to se na oko ne vidi. Oni izgledaju potpuno isto kao i odrasla bubašvaba. I kako raste, oni se presvlače, pošto imaju taj spoljašnji skelet, jel tako, taj kao oklop, oni moraju da ga odbace, pa porastu, pa ga opet odbace, tako nekoliko puta i onda na kraju porastu odraslog. A kod ove druge koje imaju potpunu metamorfozu, odnosno razviće, kao što je leptir, na primer, tu ženka položi jaja, pa onda se iz jaja posle 10-15 dana razvije, recimo, larva koju mi zovemo gusenicom, jel tako, kod leptira, pa se onda posle, zavisi koliko, kod koje vrste vremena, ta gusenica, ona jede, ona se preslače, postoje sve veća. Znači, nije ona prva gusenica što se izlegne iz jaja isto kao i ona koja će napraviti lutku. Kad sazri, kad više ne može, onda se ona ulutka, napravi opet oklopčić i to miruje jedno vreme i onda unutra se svašta dešava. Svašta. Znači, sve gusenice u toj lutki stvara se odrastao leptir. I onda izlazi polako, taj leptir progriza tu lutkinu košuljicu, izađe napolje, malo osuši krila, ispravi ih, jer mora malo da procirkuliše, jer u tim krilima imaju nervi, mi to zovemo nervi, to su stvari krvni sudovi kroz koje prolazi krv i prolazi vazduh, kiseonik i tako dalje. Ima puno mišića, oni to moraju da napumpaju dobro da bi mogli da lete i kad se za sat vremena, recimo, isprave, odlete. Koji su insekti korisni, a koji su štetni? Iz ugla prirode ne postoje ni korisni ni štetni insekti. Svako živo biće od biljaka, životinja, gljiva, onih algica, svako ima svoje mesto pod suncem, što bi se reklo. Iako se nama, u stvari, ljudi su izmislili to korisni i štetni insekti. Zato što ljudi gaje, na primjer, poljoprivredne neke kulture, jel tako, gaje pšenicu, gaje
neke povrtarske kulture, paradajz, papriku i tako dalje, gaje šume. Pa tu onda neki insekti, fino im je tu, vole da ručkaju i tako, onda njih ljudi smatraju štetnim. A postoje insekti koji su korisni ljudima, kao što su, na primjer, pčelice, zato što idu i oprašuju, tako, skupljaju nektar i kako skupljaju nektar, lete sa cveta na cvet, oni oprašuju biljke, ali ne samo to, nego i prave med koji mi kasnije koristimo u ishrani. Da li postoje opasni insekti? Kod nas najopasniji insekti su insekti, kako mi zovemo, opnokrilci. To su oni iz pčele, ose, stršljeni, znate ti. Zašto? Zato što imaju tu žauku, a žauka je povezana na otrovnu žlezdu. I sad nije to toliki problem što nekog ubode pa ne bude ništa, bude malo crveno pa boli, ali boga mi kod nekoga može da izazove ozbiljnu reakciju pa da završi u bolnici. Tako da mi to ne znamo dok nas ne ubode, jel tako, da smo alergični ili nismo alergični. Tako da moj vam je savjet da ne dirate pčele, ose, stršljene pogotovo nemojte. I onda to bolje pozvati telefonom čike koje se time bave, dezinsekcijom i onda oni to obave kako treba, stručno, u odelima i sve bude u redu. Kako insekti zuje? Kako insekti zuje, da vas čujem? Tako. Sad ću ja da vam objasnim kako oni to rade. Ima nekoliko načina. Naprimer, pčele, muve, i tako, oni leteći, oni zuje tako što mrdanjem krila u stvari naprave strujanje vazduha. I to što mi čujemo kao zujanje, to je u stvari strujanje vazduha. Draga deco, evo imali ste priliku da čujete nešto o insektima, to je samo malo ovako zagrebucnuto, a ja bih sada vama volela da pokažem nešto od onoga što smo pričali danas, pa ću vas povesti tamo, ima jedan deo gde su kutije sa insektima, gde možete da vidite kako izgledaju preparirani insekti. Hvala vam puno, drugari, što ste bili danas kod nas u Pokrajinskom zavodu. Nažalost, pada kiša napolju, pa ne možemo izaći da postavimo neke klopke, da budete pravi mali entomolozi, ali sledeći put kad budete došli i to ćemo da uradimo i vidjet ćete šta sve može, šta sve živi u gradu kod nas. Molim.